ke Additional Deputy Commissioner ke Bhoi District ke Kong Bala Kentiu Rani MCS hakajing yadon rengkat uba Raja Brahma Project Director di RDA Bhoi District lembat uba Eric Kevin Dekar BDO ke Umling CNRD Block mentah kasih ke Hendru Terik ukala lengkot Arhaja Arpsan kelayok ban Pyllait yaka Special Summary Revision of Photo Electoral Roll w.r.t siterik benai beningkong Arja Arpsan Final Publication of Electoral Roll kane kajing yalang la pelong ADC Office Conference Hall hakabalawan Chimenta Ru daki seng san perthei bakan thup yaka seng Kongres kabalawan mi khmat da u Antonio Lapang na ka NPP da uba Bishar Timung na UDP uba Prangsi Sumer bat na ka VPP ka Kong Ibalari Kharshandi. Itu rejection lo kandai lata aku South Red janggu January ke final publication juga final Electoral kandai yang ada kandai dari DC J5 in selang ikan kembali.